بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سماحة الشيخ المربي لهذه المؤسسة الشيخ حسن البصري، السادة الأسرة التعليمية ذكورا وإناثا، الطلاب في هذه المؤسسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah menyampaikan mukaddimah, Syekh memberikan penghargaan penghormatan kepada Syekh Abu Mudi dan juga kepada masyayikh dan para hadirin semuanya. Alhamdulillah alladzi ja'alana bainakum wa ma'akum fi hadzal yawm al-mubarak. Syekh mensyukuri bahwasanya beliau bisa berada di antara kita semuanya pada hari ini. ونسأل الله أن يجعله يوم خير ويمن وبركة علينا وعليكم. Ya Allah, semoga hari ini merupakan hari-hari yang Engkau berkati bagi kami. ثم عليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى أن وفقكم لطلب العلم الشريف. Kemudian bagi kita untuk mensyukuri bahwasanya Allah telah membukakan hati kita untuk menjadi talabul ilmi. فالله اختاركم من بين أعداد كبيرة من الشباب والفتيات في هذا البلد أو في العالم ليجعلكم على طريق وراثة الأنبياء. Kita patut bersyukur kita merupakan orang-orang terpilih di antara banyak orang, berapa banyak orang yang ada di Aceh ini, tapi cuma segelintir orang, kita ialah orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk mewarisi ilmu-ilmu daripada Nabi. وعليكم أن تعوا ما سمعتم قبل قليل من سماحة المفتي وأن تطبقوا. Maka bagi kita untuk melihat atau melaksanakan apa yang telah dinasihatkan oleh Fadilah Mufti tadi dan mengamalkannya. ولا تجعلوا هذا اللقاء يمر مرور الكرام. Janganlah pertemuan kita ini berlalu begitu saja. ألخص مما كان في هذه المحاضرة القيمة عليكم كطلاب علم أمرين اثنين. Saya menyimpulkan dalam pertemuan ini ada dua perkara. الهدف والهمة لتحقيق الهدف. Kita harus mempunyai cita-cita dan kemauan yang kuat untuk mencapai cita-cita tersebut. فينبغي أن يكون كما قال سماحة الشيخ أن يكتب كل واحد منكم هدفه. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Fadilah Mufti tadi, setiap kita harus menulis cita-cita kita. فإذا ما جعلنا لنا أهدافا كنا رجالا نحول الأقوال إلى أفعال. Apabila kita tidak punya cita-cita, maka tidak ada masa depan bagi kita. سأضرب لكم مثالا. Maka saya akan memberi contoh. في تاريخنا الإسلامي Dalam sejarah kita umat Islam, شاب لمع قد بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له. ada seorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هو محمد ابن مراد. Beliau adalah Muhammad bin Murad الذي سمي فيما بعد محمد الفاتح. yang ketika itu setelahnya dinamakan dengan terkenal dengan Muhammad Al-Fatih. الذي فتح القسطنطينية. Beliaulah yang membuka kota Konstantinopel وحولها من عاصمة كفر وحرب وظلم للناس إلى بلد سماها مدينة السلام. Beliau yang telah mengubah Konstantinopel itu dari kota yang penuh dengan hingar-bingar, penuh dengan kejahatan, menjadi kota yang penuh dengan keamanan. كان في 8 من عمره يطلب العلم العدد الأقل منكم. Ketika beliau berumur 8 tahun, beliau itu menuntut ilmu. فمر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شيخه ستفتح لكم القسطنطينية. Suatu hari ketika beliau duduk dengan syekh beliau mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu hari Konstantinopel itu akan ditaklukkan. نعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. Maka orang yang dapat membuka Konstantinopel itu merupakan seorang pemimpin yang sangat bagus dan juga seorang pejuang yang luar biasa.
وكانت القسطنطينية هدف لكل الجيوش والقادة الفاتحين ليحصلوا هذا الشرف. Semua orang ketika itu yang mempunyai keinginan untuk membuka Konstantinopel itu berusaha semuanya. Karena apa? Ingin mendapatkan keutamaan ini. وتوجهت القسطنطينية مئات الجيوش وما استطاعت فتحها. Maka orang-orang Konstantinopel itu mengerahkan 100 bala tentara. فلما قرأ محمد بن مراد هذا الحديث وهو طفل صغير قال كان يقوم في الليل ويصلي في الليل ويبكي ويقول اللهم اجعلني هذا الفاتح. Ketika Muhammad Al-Fatih ini kecil, dia sudah mendengar akan hadis ini, maka ketika dia mendengar sejak itu, dia bangun setiap malam dan mendoakan, ya Allah jadikanlah aku orang yang membuka Konstantinopel. إذن هو طفل صغير والهدف كبير. Lihatlah Muhammad Al-Fatih ini, dia adalah seorang anak yang kecil, tapi dia mempunyai cita-cita yang luar biasa. وما إن صار في 12 من عمره Ketika dia berumur 12 tahun, فتنازل له والده السلطان مراد عن الحكم وتولى أمر المسلمين. ketika dia sudah berumur 12 tahun, coba bayangkan orang tuanya itu menurunkan tahta kepada di tangan Muhammad Al-Fatih. وبدأ يعد العدة لفتح القسطنطينية. Maka dia mulai mempersiapkan untuk membuka Konstantinopel. وإما بلغ 17 Ketika dia berumur 17 tahun, أكرمه الله سبحانه وتعالى ففتح القسطنطينية على يديه. maka dengan keberkahan dengan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat menaklukkan Konstantinopel. هدفنا أيها الطلاب الكرام أيها الطالبات الكريمات هدفنا 2 بالدرجة الأولى الدفاع عن الإسلام ونشر الإسلام في العالم. Ada 2 tujuan utama kita sebagai umat Islam. Yang pertama, menjaga akan Islam ini, menjaga agama kita, mempertahankannya dan mengajarkan kepada orang-orang lain. وإذا ما قلنا الإسلام يعني السلام والخير لكل الخلق. Apabila kita menjadi orang Islam, maka kita harus menyiarkan setiap kebaikan. والرحمة بكل المخلوقات. Kita harus murah hati kepada setiap makhluk. فالإسلام هو رسالة الرحمة لكل الخلق. Islam itu merupakan risalah yang penuh dengan kasih sayang. والإسلام اليوم مستهدف يعني موجه عليه الحرب. Adapun sekarang pada hari ini Islam itu dilihat sebagai agama yang penuh dengan peperangan. فنحن مطالبون أن ندافع عن هذا الدين. Oleh karena itu kita mempunyai kewajiban untuk menjaga agama ini. ثم مطالبون بالدعوة إلى الله ونشر هذا الدين في العالم. Selanjutnya kita punya kewajiban untuk berdakwah di jalan Allah dan menyebarkan Islam ini di seluruh muka bumi. واعلموا أن شعوب الأرض اليوم هي في حالة تتقبل الإسلام أحسن من أي زمن مضى. Tahu nggak kalau pada masa ini orang dapat menerima Islam itu lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. فإن صدقنا فسيجعل الله على أيدينا خيرا كثيرا. Apabila kita dapat menerimanya dengan baik, maka Allah akan memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kita. من الذي أوصل الإسلام إلى أندونيسيا؟ Siapa yang mendatangkan Islam ke Indonesia? من؟ Siapa? أليس الأولياء 9 أشخاص هم الذين أوصلوا الإسلام ونشروا الإسلام في أندونيسيا ولم يكن هناك وسائل الحديث الموجودة بين أيدينا. Bukankah ada 9 orang yang membawa Islam ke Indonesia dengan ada perantara seperti Wali Songo itu, beliau memakai media-media yang terbaru untuk memasukkan Islam kepada. فلو كان عندنا جزء من همة هؤلاء الرجال ماذا نصنع ونحن هذا العدد الكبير والحمد لله. Coba bayangkan ketika itu mereka itu cuma ada 9 orang, dan bayangkan sekarang jumlah kita itu sangat banyak, dan apabila kita punya keinginan yang luar biasa, kita insyaallah bisa berbuat lebih baik daripada mereka. Amin. إذن الهدف الكبير الدفاع عن الإسلام ونشر الإسلام، وهذا المطالبون به ذكورا وإناثا رجالا ونساء.
Jadi merupakan cita-cita yang sangat besar bagi kita untuk mempertahankan agama ini dan menyebarkan agama ini dengan baik. Itu semuanya berkewajiban bagi setiap laki-laki dan juga perempuan. وهكذا كانوا السلف الصالح رضي الله عنهم. Begitulah yang sudah dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. كان في تاريخنا امرأة اسمها أم الدرداء الصغرى. Ada dalam buku catatan sejarah kita orang Islam namanya Ummu Darda. سميت بمعلمة الملوك. Dinamakan dengan Muallimatul Muluk. كانت تقيم درسها في مسجد بني أمية الكبير في دمشق. Beliau perempuan ini bisa memberikan majelis ilmi di Masjid Bani Umayyah yang ada di Damaskus sekarang. فكان خليفة المسلمين ومن معه من المسؤولين ينزلون إلى المسجد الأموي ويحضرون درسها. Coba bayangkan para raja dan dayang-dayangnya waktu itu semuanya pada hadir ke masjid untuk mendengar isi pengajian daripada wanita tersebut. فإذا الهدف كبير ينبغي أن يكون. Oleh karena itu kita punya cita-cita dan itu harus kita capai. ولكن لتحقيق الهدف لا بد من همة كبيرة عظيمة. Adapun untuk mencapai cita-cita tersebut harus ada semangat yang kuat dan keyakinan. وقد سمعتم من سماحة المفتي كيف تكون الهمة في طلب العلم وفي الجد والاجتهاد. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan dari Fadilah Mufti tadi, bagaimana cara kita untuk mendapatkan semangat tersebut. وفقكم الله لكل خير. Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang Allah ridai. وجعل الخير على أيديكم. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. وأسأل الله أن نرى منكم النتاج الكبير للإسلام. Semoga suatu saat kita akan mendapatkan kesuksesan dari orang-orang yang hadir semuanya di sini. Amin. أقول اللهم أنزل خيراتك ورحماتك. Amin ya Rabb. Fahim. اللهم أنزل خيراتك ورحماتك. Ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada kami ini, على هذه المؤسسة العلمية. kepada yayasan pendidikan ini. اللهم بارك في شيخها Ya Allah, berkatilah Syekh kami Syekh Hasanul Basri وفي أساتذتها dan juga pada guru-guru yang ada di sini, وفي طلابها. juga kepada santriwan dan santriwati yang ada di sini. واجعلها قلعة من قلاع الإيمان. Ya Allah, jadikanlah tempat ini merupakan benteng untuk iman kami di sini والدعوة إلى الله. dan tempat kami berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم واجعل النور والخير والهداية Ya Allah, berikanlah kepada kami itu cahaya dan hidayah kepada kami ya Allah. ينطلق من هذه المؤسسة إلى كل بقاع الأرض. Mulai dari sini kita akan menuju seluruh dunia insyaallah. اللهم بارك بأندونيسيا Allah berkahilah Indonesia. واجعلها بلد خير ويمن وبركة. Jadikanlah Indonesia yang merupakan negara yang baik penuh dengan berkah. وبلاد المسلمين جميعا. Dan juga begitu kepada seluruh negara-negara muslim. اللهم احفظ أندونيسيا من كل سوء. Ya Allah, jauhkanlah Indonesia ini daripada hal-hal yang tidak baik. واحفظ بلاد المسلمين جميعا. Begitu juga Allah jagalah negara-negara orang-orang muslim lainnya. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak kepada saudara semua.